reka mbabwire ngo igitondo cyiza kuri mwese mudukurikiye mwibereye mu rugo iwanyu, icyumweru cy'umugisha kuri mwese abagiye gusenga. Uyu munsi turi tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Uyu munsi tukaba dufite derby ya APR na Rayon Sport. Akaba ari finali y'igikombe cy'amahoro aho ekipe iri bugitware izasokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Bidahindutse kuko imwe muri zo iramutse igitwaye igatwara na shampiyona, iyo igitwaye n'ubundi byarangira isokera u Rwanda muri CAF Champions League. Yabaye ya kabiri muri shampiyona igasokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amateka icyo avuga ku mafinali y'igikombe cy'amahoro. Turabagezaho buri kipe ibikombe by'amahoro yatwaye n'umwaka yabitwayemo. Turabagezaho kandi statistique z'imikino yabahuje kuri finali y'igikombe cy'amahoro, dore ko bahuye kane konyine kuri finali. Uyu munsi turabagezaho line up abakinnyi Barabanza ku mpande zombi. Wowe icyo ukora kura subscribe kuri iyi YouTube channel, hasigaye twikomereze. Wibuke gukora share, ukore comment, ukore like, usangize inshuti zawe iyi link. Twagiye rero, reka dutangire. Tugiye guhera kuri statistiques z'imikino yabahuje. Aya makipe yahuye finali y'igikombe cy'amahoro mu mateka yazo inshuro enye. Buri kipe yatsinze indi inshuro ebyiri. Nta draw yigeze ihaba. Ubwa mbere bihura byari 2002. Ikipe ya APR FC yafashe Rayon Sport yitsinda ibitego 2-1. Byongera guhura 2010. Ikipe ya APR irongera itsinda Rayon Sport igitego 1-0. Byongera guhura 2016 aho ikipe ya Rayon Sport yatsinze APR igitego 1-0. Hanyuma biheruka guhura 2023 aho ikipe ya Rayon Sport yatsinze APR igitego 1-0. Izo nizo match zabahuje kuri finale y'igikombe cy'amahoro. Reka turebe rero ikipe ya APR igihe iherukira igikombe cy'amahoro n'ukuntu. Reka turebe ikipe ya APR yatwaye ibikombe bingahe by'amahoro mu mateka yayo. Amateka atubwira yuko APR FC yatwaye ibikombe by'amahoro 13. Igikombe cya mbere yagitwaye 1994 muri 94. Icya kabiri gitwara muri 96. Icya gatatu gitwara muri 99. Icya kane igitwara muri 2000. Icya gatanu gitwara muri 2002, ari nabwo nakubwiye yuko yatsinze Rayon Sport ibitego 2-1. Icya gatandatu gitwara 2006. Icya karindwi gitwara 2007. Icya munani igitwara 2008. Icya cyenda gitwara 2010. Icya 10 gitwara 2011. Icya 11 igitwara 2012. Icya 12 gitwara 2013. Igiheruka igitwara 2017. Ikipe ya Rayon Sport ifite ibikombe 10 by'amahoro, aho icyambere yagitwaye muri 76, irongerera yagitwara 79, yongera kukisubiza yongera kugitwara 82 na 89, irongera igitwara muri 93, igitwara muri 95, igitwara muri 98, igitwara 2005, igitwara 2016, igitwara 2023. Izo rero aho ni buri wese ibikombe yatwaye. Bakanababwiye ko bagiye guhura inshuro ya 4. Reka noneho turebe line up
abakinnyi bashobora kumanza kuri uyu munsi ku mpande zombi. Turahera ku kipe ya APR turebe ni bande baramanza mu kibuga. Ku kipe ya APR mu izamu haraba hariho uwo bita Ishimwe Pierre, araba ari mu izamu. Hanyuma umutima wa defense haraba hari Nige na Clement, araba afatanyije na Byiringiro Gilbert, no Byiringiro Nshimiyimana Yunusu. Umwe araba ari kuri kane undi ari kuri gatanu. Ku ruhande rw'iburyo haraba hari Nshimiyimana haraba hari Byiringiro Gilbert. Ku ruhande rw'ibumoso haraba hari kapiteni Niyomugabo Claude. Hanyuma nimero 6 haraba hari Nshimirimana Ismail Pichu, arabafatanya hagati n'uwo bita Ruboneka Jean Bosco. Imbere yabo hakine Ramin Ba. Hanyuma kuri atake umuntu bita Mugisha Gilbert araba ari kwataka kuri 11. Kuri karindwi haraba hari Guatara Jibrin. Hanyuma kuri attack batakisho bita Dennis Omedi. Abo nibo baraba bari kuri attack. Hanyuma muri nuza kuri bench dufite Pavel Nzira, dufite Ndayishimiye, dufite Ariyusuwane, dufite Mugiraneza Frodouari, dufite Niyibizi Ramadan, dufite Hakim Kiwanuka, dufite na Victor Mbauma. Abo nibo baba bari kuri bench y'ikipe ya APR FC. Se murabona mushire muri comment, murabona iyi kipe iri butsinde. Urabona ko ifite igitekerezo cyo kwataka kuko iraba ikinisha umukasera umwe Pichu wenyine. Urabona abandi bose ari Ruboneka akina ari kuzamuka, ari Ramin Ba akina ari kuzamuka. Mwandike muri comment mutubwire. Reka tujye ku kipe ya Rayon Sport n'abakinnyi baramanza mu kibuga. Ukurikije 11 w'abakinnyi babanje ubushize kuri match ya Mukura, nta kirahindukaho kinini uretse kuri nimero 6, kuri ba nimero 6 aho Dafe ashobora gufatanya n'umuntu bita Sefu. Nono Muhire Keve akajya imbere yabo. Muhire Keve agakina kwa kundi akajya gurana na Paplay. Reka tujye mu izamu haraba hari Pasia. Ku ruhande rw'iburyo ku mwanya wa Fitina Ombolenga haraba hari Sermogo Ali. Hanyuma Bugingo Hakimu araba ari kuri 3. Hagati mu kibuga kuri 4 haraba hari Yusuf Dianye. Hanyuma kuri 5 haraba hari uwo bita Omar Nying. Imbere yabo haraba hari Dafe afatanye na Sef. Ubworoje kuri ya liste yagiye arajya hanze. Imbere yabo haje Rukundo Abdulrahman Paplay. Uruhande rw'ibumoso rukinwe na uruhande rw'iburyo kuri wingi y'iburyo kuri nimero 7 arakina Aziz Basani. Afatanye n'uwo bita Muhire Keve araca kuri wingi y'ibumoso kuri 11. Hanyuma batakishe Abedi
Bedi Biramahire. Hanyuma rero nguko nizo statistics ziri ku mikino. Hanyuma mukore subscribe kuri YouTube channel. Ndabakunda cyane. Bye bye.